Shalom maatjies, hoe gaan dit? Ek is so opgewonde vir nog 'n storietyd saam met julle. Kyk wie kom kuier. Jack en Jill, julle het so na julle verlang. Juffrou Jolie het ook baie na julle verlang. Sê asseblief gou vir Juffrou Jolie, het julle die week God se genade in julle lewens gesien? Hy is so goed vir ons. Maar wag. Stop, kom ons bid eers saam. Maak julle oogies. Papa God, baie dankie vir nog 'n storietyd. Papa, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat elkeen vir U so spesiaal is. Papa, seën elke maatjie wat hier saam met ons kyk. In Jesus naam. Amen. Julle, dit is so lekker, die stopteken. Nou die dag, dis is by my boetie hulle. En net so voordat ons eet, toe sê my boetie se ou dogtertjie, julle, en sy is nog baie klein. Sy is net 4 jaar oud. Sê sy, stop, kom ons bid. Julle, dit laat ons dink, nee. Ons moet net so bietjie stop partykeer, en dan moet ons eers bid. Julle, vandag wil Juffrou Jolie asseblief vir julle 'n liedjie speel. So, maak oop julle oortjies, luister mooi wat ek nou vir julle gaan speel. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. Listen to the top where the little bird sings, and the melodies and the high notes ringing, and the hoot owl cries over everything, and the blackbird disagrees. Singing in the night time, singing in the day, when the little duck quacks and he's on his way, and the otter hasn't got much to say, and the porcupine talks to himself. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. Dogs and the cats, they take up the middle, where the honeybee hums and the cricket fiddles, the donkey brays and the pony neighs, the old grey badger sighs. Listen to the bass, it's a one on the bottom, where the bullfrog croaks and the hippopotamus moans and groans with the big to-do, and the old cow just goes moo. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. It's a simple song, a little song everywhere, by the ox and the fox and the grizzly bear, the dopey alligator and the hawk above, the sly old weasel and the turtle dove. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on a telephone wire. Some just clap their hands, applause, or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Wat sê daai liedjie? Daai liedjie sê, all God's creatures got a place in the choir. Julle sê, wat sê dit? Okay, nie net is Papa God baie lief vir ons elkeen nie, maar ons elkeen het 'n werkie vir hom. Juffrou Jolie se werkie is, maar dit voel nie soos werk nie, om storietyd te hê. Julle so versprei ek Papa God se woord, so ek wil so groot asseblief vir julle vra, nooi nog maatjies. Sê vir mamma sy moet die link share, laat ons soveel maatjies as moontlik kry om storietyd saam met ons te kyk.
dat hulle ook kan weet hoe spesiaal hulle vir Papa God is. Kyk, so, ons pastore se werk is om ook Papa God se woord te versprei, maar hulle doen dit vir groter maatjies, nie vir my klein maatjies nie. Dan sal mense wat hospitale toe gaan, hulle bid vir die siekes. Nie net in die hospitale nie. Dan is daar mense wat jy sommer net bemoedig. Partykeer voel jy af en sommer laat alles net te veel is. En dan kom iemand uit en sê vir jou, Papa God is lief vir jou. Jy is special. Daar is ook 'n werkie vir hom. Julle so is elkeen het 'n werkie. Mens noem dit gawes. Maar Juffrou Jolie sal eendag mooi vir julle al die gawes verduidelik. Sê julle, kom ons bid saam. Dan vra ons vir Papa God om ons elkeen baie mooi te wys wat hy wil hê ons moet vir hom doen. So, maak toe julle oogies maatjies. Papa God, help ons die week dat ons sensitief sal wees vir dit wat Papa wil hê ons moet doen. Papa, dalk is dit net om met iemand te praat, dalk vir 'n sieke te bid, dalk het iemand nodig om te hoor, jy is spesiaal vir God. Papa, help ons tot sal weet wat ons vir U moet doen. Papa, ons is lief vir U en ons sê vir U dankie vir al die seëninge wat U in ons lewens gee. In Jesus naam vra ons dit. Amen. So maatjies, julle huiswerk. Julle weet Juffrou Jolie hou van huiswerk. So julle huiswerk die week is, gaan asseblief uit en gaan doen ietsie vir Papa God. Maar dis mos nie eintlik werk nie, maar vertel vir iemand, Papa God is lief vir jou. Daai juffrou wat dalk moedeloos is by die skool, gaan na haar toe, sê vir haar, Shalom, vrede, Papa God is lief vir jou. Dalk as jy iemand teekom wat siek is, bid vir hulle. Vra Papa God, U sê in die Bybel, deur U wonde is ons genees. Hy het vir ons aan die kruis gesterf. Alles is reeds betaal. Of dalk moet jy net vir iemand sê, weet jy dit wat jy doen? Papa God hou nie daarvan nie. Dis sonde. Dis ook 'n werkie. Julle, so baie Jesus liefde. Tot volgende week. Bye.